November nisari sangni le somni panga ani a tuna hian Sialhawk PHC kan lu chhodona Sialhawk PHC hi sangni le sangni pakhat kum a sakha ani a doctor hi tuna thoklai mek nen hian pathum anom to ani ni somni pani thasari sangni le somni pali khan enco certified ni in an lom hle maya hei hi India ramadam do in tha khan chua zinga an tel ti na ni thil chi sang ate an ni a hunenge mo chen am du hun na ron en dika chuta chuan India ramadam do in tha te zinga anon thang chuk ta ani a hi alom me ma thok tu te in pek ma le am tho ho that na azar hi ati lo thei lowang hei ba ka hian sang ni le som ni pali thau khan kayal ka pinel na Champha district bika PHC bika winner an ni le bok ani thok tu te an tran ronal impact na wang ania e damlo in en tir le henglaya Tlangmawi Tlangpui Sialhawk a mipui ten kan chhawr ṭangkai em maya damlo in en tir te le damlo admit te po ingamo zat an om de ureng maya e ama to ka hin alu ne me mani hedam do in hi khum som omna ania e arum te hi ate em maya e thawktute thanem ngai na zara ti hian a khum ten han sik soya damlo admit ngai azirin khum pani khatte han da bel chang oma a chep em maya in thirna le ti velte a ha dam thak lowani damlo tan hian chutiang wa chu kan han soilang tel du a thawktute thanem ngai na le in pek na anasa e an mani bu po anu me mai in en tira helai han pan te po aman hla thina ni hati chung hian a building hi kan soilan tong khan alo te ta a mipui kan tam ve zela a building sak tha i an i te me ma thok tu ten an soi thina ke chu so ka lam te po hian in han nei sak se kan du le mai video te po kan an siam ani kan video te hi a top khing mi ro thir sakula Sialhawk PHC thuam that emo sak that emo ai liana ati dan te po thei hlau sela henglai atlan tu mipui te kan wahan lom don em tikha kanan soilang tel du ni tuna hian a thok tu te na an du na te min han fan pui dona i ro khira le se ko channel e pura ma rong kal hlau maya e Sialhawk PHC kan building hi e he asakum chu e sang hi a construction hi sang hi pakatani a e voina chara lo tui ta fiao maya Sialhawk PHC shim hi building hui ni chunga ka enge enqua certified ma support kha kan ya voini a hian kaya ka external hi assessment kan ya hi deputy CMO hi kum masalama kan MO thawktun kum kalta kan MO kha ni a ani po hian a shitsanga nga sarkara te po hian kan dir thina kan building hi ma se asakum hi an enzela kan before and after te en chuanin repair and maintenance lam kan khoina ma hospital dangina poisa an sen lo na te chuwa chuan poisa kan ma mo awang khan IP po na satakin kan changa Mizoram state certified to ko khanin direct tingom chun kha kan ni yala ni chung Sialhawk PHC bial chung Tlangpui Tlangmawi te kan population ngai twa chuanin hei kan building he te to ni lekin a po kan enanga tuna damlo som kan neya ato te mema bathroom po han extend theina tak om to lova chubang chuanin wa Champha district le khuzol district a chuan bo India hian Sialhawk PHC le khabung PHC ki ning ka sha building hui chun kan ni to ani phe chu sakna tur an hu to a ke ni chau hi building hui kan la ni a mi sum se lo na hian sum kan sen na sa a enge bung ro tak le thei tur kan ni ka ra hian repairs awa ka kan kal na sa ni he bang si a crack hi ta me ma hian kan hun kha na turang te hi cement cha kan ber rang pon a khok zer ba kan ta hian mun phya lawa khong na tur ten hospital pui hi ti han kan han tia rong kan hoi pon ti han hei buanga a the pa ti han a chim le se la ka tiang ang building hui lu tuk to en pol kha kan in Friday
hi kan staff nurse nya kan staff nurse han kan building chungchang le wat si fanti nang chi angte har sanan to te khan komin be se kan building du khop lo na chuan room tuan thomi ate lut tu kan room hring hring me vai han mo bathroom ate books la khum he in lai te ten om lo thei lo ni chu chumi wang chuan han chet bel te po ye boy tha ka tu ba ka ventilation a om thalawa bathroom ata changai box ye wang khanin bathroom te ka kan siam bel le a chu wang chuanin room de khwa room phei chuan u blut to ka dam lo serious an nei phei chuanin dam lo tan po se om ke ni thawktute tan po se om jam le chu na chet bel na en kim met a to da ni ringat mai jam lo chu kan ni e kan ti ni ka min lo me lo ni a kan training vel te po hi heng te po hi kan kha ko fe ka he po ni min lama rong kan hoi tha ra sur wangin a chwa dam hi chu kan han hoi man lawa ti reng hi in en dikhi thathum dana te kan ma chan po khan ti han a thar la ka rong ngai se langai ta e building hui na na chu heng te po o kan han repair na in heng ang crack te po hi lir hing khan arun nok le ze la ti han kan ti that ko yan o at aphe le ze la chuan ti hianin kong khar te poi harani mo i lian hing wang han na chwa te song te po pong zui ta chuan dam lo hi khotlang mipui bia chung kan ko mai tha be me ma i thei dam lo kum apul thei chuan ato lut to kani ato thei to ka tuna serious an nei ta tuna ko hei tia han ve oxygen san se su ko hei kal de thei lo tokin khum hi to ta ni chu dam lo tan ko thom ti me en ko tu ti ta na ko du thu sam hianin kala harani chu chu kyam khom chan he ne la inkar azim lo thei lo ni chu dam lo tin kan nga thrin sia chu bang chuanin a thawktute ti ta ko a thoi pi kha moi mo ne ni heng ang wera sam chi te po hi ani nangin om thei lo a ipik em ma wang hian khong se la ngai mo heng te po hi dam i ani na ang hian tian an ti ra ruma te bi tu ka ipik tu ka heng kum te hi ipa chunga kan han ten be chei ni kan lei manga kan lei man ani chu kan chang lu tu ka heng ang lei tur thon he akhuma lo sei to sia ban ruma kal don se dam lo i om huna han en lo e na te chu kan lei na me om ye ma heng ang te hi ma se he bathroom te po extend ngai na om to lo e ashe om lu tu ato lu tu ka hian ani top mai ne chan he in bol na in bol na ang chi te po hi azim me ma dan mi separate ti hian kan lu chi na kan ni se thiam mai ang ti hian la to nga ni mi pu ba ngai ko pui ting pa ngai po hei in thiar don ma se zung don ma se hei bang an vak nge nga ni chu tiang khop chon ti ngai ni hi om to lo ni chu kan dam he ti chung yan hen kwa certified turin na kan la he number chu chuan repair se kan khoi na se me ma cement dan khoi rong kan tir ranga dan kan noi lo zo kar han dan alo thale ze la eng ang pon cement chapon ti mai na ati ra that la bo bang kan ti ngi na om to lo ba dan me moi lo ti tok ya ban ti han rong te dam ni ta anh om đâu có mấy gần xem được tụi nó bạc hạt bôi gần to thế này anh nhìn nó phải cái chưa anh chụp đo nên bản thânหุ่นสั้นง่ายtuy đã nó có ông về bóc xìง่ายbóc xì ra anh chụp thấy chút nó cái này nên nó là chuyện anh giáo đầu tiên xin bóc con anh chiếm nó lại anh buồn nó thì xin được bóc sao để hay ra ya cầm hành thuở rồi nó của thằng xì rồi nó thì luôn biết ở đây thì gần dân chó cái gì rồi mà một mày hay vô xài kan hmunga room hei ti mai hi ne khum in hei te te nia dam lo serious tak om pon hanin da san na room om to chuang lova in hei te te se om tak mai kan en colony a building thar hi kan mo le ni i hospital dang building hui a chuan hei RKS fund te kan dong che em a nikuma i second installment ni pe to lova tun kuma
first installment na po singa sang ni chau kan dong to IPA ti han lo to a sum hi kan nei lo sim chu ti chung chuan a ba tha te kaya kal ba te to nge top chi amo khadang kan lana poisa khat heta ang repairing tur khan staff te hianin na poisa kan nei ve theina turin in el na hi kan tang thei ma chumi lo te chu sum lu kan nei lawa ti hianin in ending masalo ka po kan khoi to ang chi de kha kan khoi lo ang kha ti hian khoi lo zo ka khatian chul thar reng mai ten na tla pok mai ni da hian ang te po ni than kan ro thei lawa ka tyang khan poi ni min tia lo ka kan han ti le a ti hian tha alia manga angai te in mun tanga kwa sheu le nga ma po khati fek kan building hi akwal hianin drain zong te ne hian he float po drain po hi dik lawa wang hian kan khua ni chu ani na turin cement in han te la float nge alwang tha thei lawa in elnat po hi kan ha ve chung hian repairing te khoi kan ngai na sata wang hian kan top san thei lawa ti hian achang le kan ria chila heng lam te po hi kan chauka te po ma pu hi aron ni veka khopui building ang fekin ma pu kan nei angai sia khadang han heng kan chauka te po hi slide doors te kan han wa te kan repairing hi kan khoi na sa me ma helama le ra kwal chhuak yan ipik sia ti khan mak kha lo king bezel buk sia heng po hi male ward female ward le maternity ward le male ward kha turania hi ma chan atlang fika khang te kha nge construction wa khoin kan han ping tanga chu kan room te ja chu maternity ward le helai phei hi female ward tania room te pon te kan han ti sak le na heng pon lam te po hi he nimin lama semen kan han khoi le a ni veka tinan ake thap pok maya health minister hian kan building sak hun min en sak lovin kan building she zia hi min no sha sakse kan du ni chu a sak kum min en chuanin kan na sahar don sia una podam lon to do heti chu en kwa certify kan ni na te den chanin building thali kan ma mo to hetan nau nei ompo ni se tihan dam lo kan to sia kum som chau kan nei ya dam lo som pa ni wena po beds 11 ku dam lo som pakhat kan nei ya tian nau nei ru ma te kan dam lo te kan da ti khan mun mai kan dai lo mu to ka nau nei kan nei thei chang kan buai ha mu heng ke po he ong zu ne ya heng female wat te hi che kan chep lu tu ko wang hian ti hian hemi wa ta po yan dam lo panga ta da mai to ma yang san ti ya tu wang chan hei ti hian kan han da a chep da la ya ko bathroom kan lo ko in kal ngai no lo ko ti hian khum ne bathroom bong kha ne in dan ha che na ni chu tia khop chanin kan building hi ate ba ka achia hei hedilai dam lo mut le hedilai hei hedilai abang ti am te poi dam ta kan ti tha ma se tian an khok se la ti thar se la nga ya ku chu wang charin di sab chat hi kan mo ngoi ni kan dam do in hi heta kut sil te kan han sia ma hei he tia bang te poi hei tian khumbul lo ka kut sil lo nga ya khang kha heti chung hianin in kwa sa chwa sa kan han certified ta mai ro hei abang te an ula hei tia khoi zong ro pon at ka ur the ni chu tia ang khop chu ni ta ti han rong ti kan han hoi kan han ti tha at ti ngai na tak hi om thei lo ani kan dam do repairing na hi a hang ta ku ka ti hian aba tha tin ti hian om za chu aba tha in repairing na tur te kan han la a mamu atam si a test kit nen engkim mai hemi a facility chung in dam lo en kol na pya lama hianin in ending na point sanga phanin building tha te ina an nei ang kha kan nei ve fe tanga ya chuwang chuanin poisa kan seng ral nim pya lama tha hi kan seng na se me ma chung lam works ti tur kan nga sia ma ni na theu ti tur tamba ka
hetia angchi a mi ten tha an tho lo na hian tha kan han tho tang hetia kan soi nung tang zara enquas building huya certified thei kan ni hi chu kan in chuang ve a chu mi den chen chuan kan sarkar te hian kan building a sakum min en saklovin kan building to zia le dam lo khum som chawa kan leng lo zia min sha saka building thar min betur hian voin ni kayakal national kayakal final kan ma chon ni den chen hian kan ron nge na chuan khutlam puide kan all NGO te pon na sa zo ka ma min lak sak torin Sialhawk PHC staff chuan kan ngen tak me wani tin hemi tuna po kayakal pa hian pakhat na ni shan tum hian tha kan tho na sa a NGO sang de pon min pui chin a kan lom hle a pui na sat kan nga ya he ram te shim sang tur kan nga a katyang khan in repair tur lo ngai nen mi an in ti moi lai khan in ti moi man lo ten kan kan tu ang po yang kan che thaman lo china kan ti that ma saklam hi tha ve na lo chesel kan ti to kha chuwang chuanin kan building to zia min sha saka Sialhawk bial chung te dam lo te kan tu le fa te chen na te ani a tu ma ta ni lo a hri om zia sha a kan sarkari building thar min pe ve tur le building hui nei chun kan di na min sha sak turin kan ngen mol ani hei hi helai hi kan chin tur le lep angte lep te son phei ni se kan ta tian kan doctor ram hluna tuna deputy CMO te malak na atang khan enquas certified kan ni lo man cheng noi thum kan tuna atang khan bul kan han chana chuan a then te zong kan mang thei lawa then te chu enquas a kan han in kan certified dona kan sum sen so te a then kan pe a ba kan ho kha tigan ne mipui te lo samzo ka dam doi an lak theina turin helai hna kan chin om theinan kan chin abul a structure min han din puya ti chuan tuna kaya ka te po hi pakhatna pathumna tal em top 3 tal lan kan duna po ma ba kan nga ta a chung lama ti kan repair tur kan nga pya lama heng lama ten sum bom na tur kan nga me ma chu wang chuan Sialhawk PHC thawktute hi kan tang me ma kan ma zo na group di theng hianin zana kan ho kan office ho hi Tlangpui in zan ani zan hi kan ho hun ani topa chu ti khop chuan helai hmuna hian na kan thok na sawe a kan work sport chelo tlang ambulance te hi hei kan chhawr ṭangkai mem ta hi ne zone group under CSR atanga khami fan atanga kan don khan ya doctor pathum thi ti hian doctor senior tak hi kan nei to a doctor lel ro hlupui doctor lel ram hluna tuna deputy CMO tuna doctor Isaac lalom sanga lunglei district hospital atangin doctor senior hi kan neya voini thleng hian Sialhawk hian NAS service ambulance kan la nei ve me alawani ti hian mi chuan hemi du nei thi apatni na ran manga bulero te po an neya Sialhawk PHC hi hetiang lama hian kan tlabal me ma kan din na sa ni official le kha po kan kaltir na sa to a he kan ambulance kan mipui hian kan chhawr ṭangkai si a chuti chungpon driver kan nei lawa driver po hena group di tangin attachin kan da a chuti chung chuan he hi mang ṭangkai berpol kan ni a he ambulance bin han te ve tang hian training na po kan MO te hi bulero ten tan so lai khan ke ni chu sumo hian kan kal thina ni sumo te lo enge passenger an nei nga lo phei chuanin an kal lawati khan training ni khwa pon har sanai kan tong sa thei lu tuka voini thleng hianin officer lekha po kan kiti na sa kan ni try tu te kan NGO te kan VC te pon ma an la a voini thleng ambulance NAS service po kan la nei lo hi NAS po kan la nei lo hi chu athana thak to ani bulero te po hi dong ve om hi chu kan ni ve to ani heta champhai district a chuan enquas certified certification nei ma saber kan ni chu ti chung chuan khang kha kan down lo he kan down lo na sarkar dina he ti chung po sarkar min treat kan ti don nge kan lekha kal zong po lo tin na nei lo kar hian champhai district le tuna chang khozol nen kan in chen to a chu ti chung chuan Sialhawk PHC hi building hui chung hian national certified ma saber kan ni na ngai to hian dong ve om kan ni na te hi mi ron sha sakse kan du he ni ti po hi atel
มาชวนเฮ็ดจินเจ้าเฮียนนี่เฮ็ดจินเจ้าเฮียนยาคือส่วนที่ตะกี้เฮ็ดจินที่ยากันหัน extend นาติคานมีอามาเอ็นกว่า certified ตัวชวนมาหมู่อาตังเสียเลยตัวอาตังเสียติคานนั่นสักตะกิน IPN ดิกนาการกันหันจังหูตากันด็อกเตอร์หูเตเนียนติคานโคเลยยังไงเช็คปุยนะเฮงติกันติคานมากนี่ปวนในเราชวนติคานมากเบียร์เราเนี่ยเฮงส่งเตมาหมู่โคที่กันเราเลยนะสับปะ stationery เลย IEC กันนะสับปะชวน construction ว่าที่กันคุยนะซา fencing เลยมี hospital เลยเอ็นกว่าใส่บริเวณตัวก็ชวนติคานกันรุ่นยานอันนี้แล้ววันนี้เฮีอับมาอินเฮลายฮีกันเล็บรูมันยาลายฮีอับมาชวนฮีเล็บรูมันนี่เฮลายฮีอัตโตเต้ไม่มาเอาปีที่กองตากันในเดซีระบัติคานเล็บมากันหมุทัยระบวางินสุรการินาดีเอ็นดิเรกเตอร์ละมาจังไอโซเลชันวัดมินรุนสักคานเล็บรูมากันนั่งตาคอนเฟรนซ์ฮอลกันในบ็อกซี่เรามากันไปยารุมข้ากันปิงตังตาอันกินากันเอ็นงาติดชวนที่เอาปีที่กองตาข้ากันในระบวางินที่การเอาปีที่กองตาตานกันนั่งตาชวนเฮติละมาจังที่ไอโซเลชันวัดโหระกันมินรนสักพันจะมาเซรุ่งกันนินใดเรามาวางินอันนี้นะถูกคนกันมั่งไทยแล้วติดงานlaboratory room มากันมั่งตาติดงานกันหันมั่งตาเฮติรำฮีติฮันกันหันปิงดังคอนเฟรนซ์ฮอลเตเลเทรนนิ่งฮอลกันในเราขจรมากันไปเลยบุกเสียติฮันอันนี้นะตัวคนอาศัยสนวัดกันมั่งเทเราวันนี้ตัวบางวันก็รำติดตัวมินชาสักษาตัวกันสุรการยาเลยบิลดิ้งทาร์ฮีมินรำเตเป็นช่างเสียกายกับ external assessmentนี่กันมังอังินเลยสิกดเซนเนลกันเกาลูตันนี้